Na sada, želim ukusni ramen. Čekam vaše prijedloge jela. Super, već počinjem kuhati. Trebam svoj... hajdemo prerezati paket brašna, zatim dodati jaja i pomiješati ih s brašnom blenderu. Ovako je brže. Rekao sam ti da ću se vratiti. Što? Što se događa? Eksplodirat će? Ne, povuci se. O ne, tijesto je grozno! I rasuto je po cijeloj sobi! O ne! Što da radim? To neće ići. Ali... Znam, imam ideju. Naručit ću rezance. Pričekajmo da stignu. Evo ih. Sada stavimo rezance na tanjur i dodamo malo boja. Super. Sada stavimo kipuću vodu i izlijemo je na tanjur. Pogledaj ove jarke boje. Gljive, špinat i rotkvica. Imam sve spremno. Sada, samo tako, malo ukrasiti i gotovo je. U redu, sada je moj red. Napravit ću tijesto. Prvo ga razvaljati u uže. A sada, trebamo ga izrezati. Evo mog noža. Haha, prestani. Što je to? Što? Ne možeš to koristiti? Koristi običan nož. Da, upravu si. Zaboravio sam na to. Sada, trebamo ga izrezati. I staviti kuhati u lonac. Ali u međuvremenu skuhat ću jaja S plamenikom. Definitivno će biti spremno. Savršeno kuhano jaje. Sada stavimo to u kalup i pritisnemo. Savršeno! O, kako je ispalo super! Popit ću i mirin ramen. Dodaj malo ljutog umaka. Ne, demone! Što radiš? Izvoli! Ravno u tvoja usta! Nemoj to raditi. To je bilo smiješno. Uzmimo sada paket rezanaca. Evo ga. Stavi rezance unutra. I ukrasite ga norijem i jajetom. Ne zaboravite na malo ribe. I malo ljutog umaka također. Nekoliko kapi samo za okus. Sjajno. Sada moram napraviti ramen. Pa uzimamo nutelu i otvaramo je mojim nožem. Evo ga. Hajdemo probati. O, da. Kakav ukusan okus ima. Volim ga toliko. Ukusno. Ulijemo ga u lonac i dodamo mlijeko te miješamo naravno da se potpuno otopi u mlijeku. Sada stavljamo rezance da se kuhaju. I aroma je sjajna. Vrijeme je da sve prebacimo. Imam čokoladne rezance i ukrasimo ih šlagom, naravno. Savršeno! Kako ukusno! Pa, koristimo šarene mrvice, naravno, sviđa mi se ova. Kako je lijepa! Ukrasimo čokoladnim tubama, puslicama, čokoladnim bombonima i gotovo je. Hvala, cure! Vrijeme je da pokažemo Roxy. Dobar tek. Jupi, hrana! O, to je zli demon! Ne možeš pojesti moj ramen. Riješit ćemo ga se. Roxy, ne možemo odoljeti našem plesu i glazbi. Koji su to zvukovi? Kakva noćna mora? Moje uši. O, riješili smo ga se. Pokušajmo rumijene rezance. Izgledaju super. Hajdemo probati. Sjajno. Pa, sada probajmo ove rezance. U redu, evo i malo umaka i jaje u slatkom obliku. Probajmo sve zajedno. Njam, ne, to je. Usta mi gore. Moram hitno ugasiti vatru u ustima.
Probajmo ove rezance. Slatki su. Kakva sjajna ideja. Sviđa mi se. Zoe je pobjedila i njezini rezanci su najbolji. Jupi, znala sam da će cijeniti čokoladne rezance. Hvala, Roxy. Započnimo kuharski izazov. Što želi naš mališan? Želim tortu. Počnemo kuhati. Da! Ako nemaš ništa protiv, ja ću početi. Sastavljamo tortu. Imam borovnice i borovničku kremu. Sastavljanje torte je stvarno jednostavno. Torta, krema i tako dalje. A sada sljedeće je da poravnamo tortu s kremom. Nanesajte po cijelom kolaču, ja to radim u jednom dahu, stavimo malo mastike na vrh. Odreži višak. Sada preokreni ga. Savršeno. Dodajmo neke ukrase i naravno napravit ćemo ih u obliku ljubičastih rezanaca. Gotovo je. To je sjajna ideja, šef. Pravim tortu u duginim bojama. Nije li to nevjerojatno? Nije loše. A što ti misliš, Mia? Odlično. Hvala, šef. Dao sam sve od sebe. Napravimo ukrase. Koristit ćemo obojeno tijesto i nacrtati obris moje figure. Zatim ćemo ga ispuniti bojom. Izgleda kao jaka narančasta. Sjajno je. Sada, dodajmo još palačinki na tortu. Kako sjajno. Sviđa mi se što sam napravio. Čekaj, još nisam napravio tortu. Sada uzimamo šareni krem i prekrivamo tortu kremom različitih boja. Baš tako. I gotov sam. Sada vadimo tijesto. Izrežemo oblik le bourbois. Ukloni sav višak. Uspjelo je. Sada stavimo ove stvari u pečnicu. Čekaj da kolačići budu gotovi. Sada nacrtajmo detalje. Uši se mogu jesti. Ali želim pričvrstiti lica na tortu. Vidiš? Kako sjajno. Kakva smiješna torta Kurt ima. Nemoj se usuditi smijati mojoj torti. Smiri se. Bolje pogledaj kako ću oblikovati jestivu figuru rozejnog omiljenog lovca, Vrumija, od mastiha. To su me naučili u školi kuhara i ispalo je prekrasno. Dodajmo to na vrh torte. Prekrasno. Pa, i ja sam oblikovao lebubu. I ja imam kapućino balerinu. Pogledaj to. Pa, sjajan posao. Odlično si to napravio. Ukrasite svoje torte i pošaljite ih Rose na kušanje. Dobar tek. Izvoli, Rose. Wow, jesi li napravio sve ove torte za mene? Tako sam sretan. Počnimo s ovom ružičastom tortom. Izgleda tako ukusno i tako je lijepa. I ima izvrstan okus. Sviđa mi se. A što je s ovom? Wow, to je torta u duginim bojama. Tako je šarena i svjetla. Ima nevjerojatan okus. Stvarno je dobro. A onda tu je kanta kolača s rezancima s Vrumijem. Wow. Probajmo. Tako je ukusno. Ali tko je pobjedio? Ne mogu odlučiti. Svi ste napravili sjajan posao i svi ste pobjednici. Šupi! Sada želim čokoladu. Napravi mi je, molim te. Da, lakše je nego što mislite. Uzimamo mastik. Stavite ih i napravite mekujte krug. Odlično. Sada stegnemo i napravimo krug svaki put. Pravo ovako. I sve više i više. Da. Pogledaj to. Sada ga stavljamo u kalu. Prelijemo narančastu čokoladu na vrh. I pogledaj to. Moja čokolada s vatom od šećera je spremna.
Imam još jednu ideju. Uzmemo Nutellu, ulijemo je u kalup, stavimo i marshmallove u kalup, baš ovako. Mija, pogledaj, kako ti se sviđa? Dobro je, ali imam bolju ideju. Stavi bananu u blender, zatim malo jagoda, zatim ulij Nutellu, zatvori i uključi. U međuvremenu stavi rosein omiljene bobice u kalup i ulij čokoladu. Zatim još jedan sloj bobica i gotovo je. Izgleda ukusno. Grose, probaj. Dobar tek. Odlično je. Gdje da počnem? O, pa odlučio sam, ova čokolada izgleda super. Što je unutra? O, šećerna vata. Ukusna je. Sviđa mi se. Kakva je ovo čokolada? Marshmallows. To je također super. A ova čokoladica je tako velika. Hajdemo probati. Wow. Ukusno je. Ali tko je pobjedio ovaj krug? Odlučio sam, to je kuhar. Stvarno? Tako sam sretna.